I'm Nico Balroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Bull FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bull FM. Talk about in Bull FM. Setsan. Nadango Leonard Tulip, au what you took in Ba, and the Talita na Parong and Bull FM, Balatin Nabantua and a Ser. Bull FM, number 2 and a Ser. Ni sambulu binaka se kwengo na pagleleka ni nonde tukutuku na bongin dai e sambiuta endo na ibakaro na minista ni buli ma hand ready ki veira keda na kurni buli ni mate ni tu mena ka koni laba ki ni labo veira na songo ni gas ni buli ke nei tumbu tuno ready na ken na baso komuni na soli bakaongo e rawangani laba ki veira na kurni buli kara so mangana nonra gas ni buli Paka matatatako ready ni korni buli kara register ya na ministry ni buli kara tingo matiko na ilabu ni bebuke may na mata ni tu e siyang ni ndonu mera laba ka endo ni labu ki beira na ngone e na tomana tinga na mata ni tu mena pambimbi tagitiko na buli binaka beira na lubenda o ya na nona malani bosa nona na ililu ni mata ni tu o borrengi mbani marama e na ngauna ndola bakina e ndua na korni buli bo e suba ni kua e na nona ndola batiko o mbani marama na Jeremiah College e ndua na itegi bubinaka beir na leo ni bonua kara boi tiko mai tadi rua ke ne bonua bole kata e na teki bu liu e tolu samlo gabitu na wani buli fomu tolu kaka mbani marama ni mata ni tu beli tagi na Fiji first e sa boi dortiko na beka e ala taka buli Sabo reta kana lilu ni mate ni tu o borrenge mani marama ni na tomana tinga o koe na kena tobulei me sotabi na nonda na ngandre na leo ni bonua. Tuna mani marama ni siang ni rawato biti me dhabu kala o tale muri ka mena baka na mate tinga en na takadaka ni bebe katoroi takitaki. Baka mata tataka o mani marama ni siang ni ngandrebi na yala lasu karawa edor tikumai na bei mate ni tu sa sibiani na non rabeng rabi. Kina gitu, sa tiko na ngaunongko may parani se o sabi na darawada, kala gito mana kina na nona gito rakabi. Rongo bagi tiko ni tukutuku ni sa lagi sanita ka na nona konitaraki o rawada e na timi na la Rosel may parani se. Namaki tiko me na laki bitomani o koe abile panimbotia ke kini muri balu, karo lewe na talanga na kalabongo. May dabekiri na pagleleka ni nona tukutuku na bongin dai. Na kene kuri na rauni na sema na Bull FM ke na radio Fiji 1 ni bweding binaka sa arnayanda oya wo chonen rut kile mai buni moli rakita kira sa ama binakantin na ndawa ama na radio Fiji 1 kalau ngali bada penenu makaya macam na dari watu ang dawaro na radio Fiji 1 betul betul bici oya wo labini na Buli mana simba ondo talita kana radio Fiji 1 dalam ko police matawalu susungemba ang Bull bat mai radio Fiji 1 emba Na radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.